11-ci bu. 10 жыл өтсе de takır özgürülüp sınırға çerkinler ay. Ay Altınbek, sen adam bol boysun deçileniz. Adam bolup durun da yine. 10 yılda bir жол olur. Sen сөзсіз başın gerek. А мен кимменен барам? Вот. Benim mi? Тату 3 günde өкөз, Палеоло, sen menden kayakta aktör. Бұл бізден 11-ci Б класс. Sen ne классташтарыңды базалғантасың ба? 10 жылдықта жалаң арам нәрселер болчу эле башкалардыкычы. Мушташ, аялыңыз канмай, тринк акчасын уруп жүрүп. Көр албастык. Биз карачы кандай сонун керемет жерде сонун жогулдук, Мен унутуп калдыңар. Сен кимсиң? Мен сыргак. 7-ден 9га чейин окудум билесиздер мени. Лукас Гөмөт, Саид Илай. Он депутат Жогорку Кеңеши. Почему все твои друзья называют меня Аяш? Депутат башка бар, аяш болуп атпайбы бизге. Кой балам, ой. Заседаниялар мындан да күчтүү болот бизде. Көңүл байлагай. Өзүң мектепте өлүп урчалаң го эми чачын ol. 10 жылдык барус ачык бала доончу. Эс кайран досбой. Мен сенсиң. Мен билем барын. Хатын болғандым бе? Скажи, хорошая идея была. Классташтар, эгер 20 жылдыкта ушундай болсо чогулбай эле колчу суранычы.